Honda CR-V 2.4 cc. Transmisi otomatik. Tahun 2012. Daihatsu All New Xenia R Deluxe 1.3 cc. Transmisi manual. Tahun 2012. Honda Mobilio E 1.5 cc. Transmisi manual. Tahun 2014. Honda Brio E Satya 1.2 cc. Transmisi manual. Tahun 2015. Daihatsu New Terios R Deluxe 1.5 cc. Transmisi otomatik. Tahun 2018. Toyota Sienta V CVT 1.5 cc. Transmisi matic. Triptonic. Tahun 2016. Toyota All New Avanza Veloz 1.5 cc. Transmisi manual. Tahun 2011 akhir. Kawasaki Ninja R150 cc. Upgrade SS 2 tak. Transmisi manual tahun 2014. Yamaha NMAX 150 cc. Transmisi CVT matic tahun 2018. Suzuki NEX FI 115 cc. Transmisi CVT matic tahun 2014.